ngole tun tuma chon file number pek dan chung chang hi an soi dei la tuna kan file number mu hi 7pay notification khania number G12011/2/2017 finance PRU hi pay research unit tina nia file number hi engtin nge om zia tak engtia pek tur nge ti kha toite in kan han soi don ani ol sam thayang berin han soi lok mai la then vek ania ti hian ABC hian pe kania A establishment, B welfare, C vigilance, D common office services, E Hindi, F public relations, G finance, budget, costs and accounts, H parliament ti kha lo ni ta a tuna kan file number mu kha chu G a in tran ni kha chu wangin finance ani ta chi ani G chu ti chuan hei hi G finance, budget, costs, accounts ti kha ni ta a helaya 11 om hi main head ania file number in tran na kha hei hi a sub head ani ta ni file number a chuan a inkara hian 0 kha dai dang tu kha zel don ani ni china file number kan en kha chu pay chung chang ani wangin hei 12 hi ni ta a chu wangin G hoi ania a main head hi 12 ania a main head hi 12 alo nia G file number tur chu G 120 ania rules 011 12011 ani phot don ani ama sabera chuan 12 hi pay a main head 11 hi a sub head akara 0 in a dai dang tani ti chuan ti hian alo om ta chi ani number G 12 ki pay 0 ki a dai dang tu 11 ki rules ti chuan oblique 2 ki he subject a hian a file pani honna ni ti na ni 2 oblique 2017 he hi hon kumania FIN chu finance department tinania PRU chu pay research unit tina khalo ni tani ti chuan he file hi kumin sang ni le som ni a hian lo hong thar le don tai la hemi do hian a number pek dan tur chu number G 12011 khilani renga oblique 3 aron nianga 2023 das finance PRU ti khana kal le mai don ani ole ti khan du tok mai la a thao me